بله پرسا پنابران، پرسا کوچبران، پرسا آواریان لترکیه بگومان پرسا که سرکه ده روژویا ترکیه دیم دیسم سیتی سروکی کمالیان مدیا یا پنابران جه İzmir'e meyvane من دبس لاف بوده که دیسم که دیسم نها روشا پنابران لترکیه گهشتی قناع کیوسا كل تركيا السياسات دبيجا پنابر لسرما بونا ما ترسي راستياوي كي چنده؟ اول باش جمال براستي مرون مترسي يعني كي جهاوي مرون مترسي يعني او هذا هالبجاتنا داوود هالبجاتنا قوتشي بتایبەت ئەو پارتیên siyasî gelekî wek maxemak siyasî ji bo hilbijartina bikartînin û di nav divê karê ji bo hilbijartinê bikartînin mujara penabera gelekî jî tiştên got nerastên gotin birastî mesela wek nîmûne eşter bêjim muhalefet dibêjin 13-14 milyon penaber li Türkiye yani. Evna براستی رقم گرکی مزن yani گرکی مبالغه تتکرن yani گرکی تهیه هجمارا پنابرا او برو کیم دبی yani جدف گوزیده دبن کیم دبن لگول بیانین فرمی گو دایره آب پنابران Türkiye دخویا کرن آنا لگول پنابرین ایگول سوری و جلوجوای کردستانی نزدیکا 3 میلیون و 115,000 او رقم تیگوتن افغان و افریقی و وردوی جی او جی 250,000 تیگوتن عددی واناك يعني بتبعي بكي 3 مليون ناكن يعني لمخالفت بناقد كي 13-14 مليون جبو بو رقم كي جاكي مزن بكي جبو سي بناقد جي زختك يعني لمخالفتي بكي يعني بالفي ولاتي باشا كي ديسم خلق شواد دبيني خلقي تركيا مثلا تديار كركو مخالفت بينا وكي تشككي بكارتين الحنبري دستلاتي خلقي تركيا رايا قشتيا تركيا شواد دبينا رايا قشتي السياسات نري براستي يعني مثلا خوي ابوريد نري انا قو يكي همولاتكي تركيا يقو بيكار دبيني سبب خوش پنابرا دبيني دولار بلند بن سببا وش پنابرا دبيني اشتر دبيجم yani psikolojik Walatiyên Türkiye ava dibin çê dibin berpirs penaber dibînin yani ev jî zêfbûnekê berî ana jî min gotiye û em ji wan jî dibêjin û ez êvî jî bêjim yani milletên Tirkiyeyê siyaseta Tirkiyeyê wek xelekek zîf li Kurd bîne hicûmî wê dike yani berî ana berî 2011 li Tirkiyeyê xeleka zîf psikolojika Kurdî bû yani Kurd bûn Kurdên goş Kurdistan yani Mêrdînê Diyarbekirê got hatin İstanbolê İzmirê û Bursayê û Ankarayê kar dikirin digotin ev na ji welatê xwe hatin vê dê kar dikin kar ji me re nehiştin psikolojik bû got kar nedîtiban ana xeleka zîf penaberin wê hedef dikin yani xelkaya Tirkiyeyê millet raya giştî vê dibîne bi rastî ji ber wî hawî jî بتایبەت salên dawî de gelek ev psikolojik ji çareserkirinê bêhtir dihat îdarekirin yani ji hikûmeta Tirkiyeyê ji hikûmeta AK Parti jî ev mesele çareser nekir îdare dikir yani Başa kek deysem girêdayî wê ez te bipirsim yani niha hemî partiyên li Tirkiye hemî partî di nav de destilat jî muxalefet jî dibêje em ê penabera vegerînin ji xwe destilat gelek cara hewl jî dide mesela hejmarek zêde xelkê Sûriyê vedigerîne li Efrînê bicî dike li Serêkaniyê bicî dike li Girêspî bicî dike ew bi xwe dibêje mesela destilata Tirkiye dibêje ev penaber demografiyê li Tirkiye karin xera bikin
لێ ئەو بە خۆ دەچێت لە عەفرینێ بجی دیکە و دەمۆگرافیا عەفرینی خێرات کە کەرم کە نرخاندناتە بڕاستی ئەڤنا کەنگی دەست پێ کرد دە هەڵبژاردنێن 2019 وەختێک شارەدەریا ئەستەمبۆلێ ئیمامۆلو بسەر کرد جمهور اتفاقی ئاک پارتی و هەلبەندێ خۆ گوتن ینی وێ دەمێژی مخالەفەتێ لەسەر پەنابەرا گەلێک پرۆپاگاندا ئاوا کرد و گوتن گۆنداکردنا مەی ئیستەمبۆلێ و ئەنقەرەیژی سەبەبێک ji wa sebebê me sebebê wendakirina me piştgiriya me ji polîtîka penabera bû ji ber wilo jî wanakî ji xwe guher û mesela em penabera dişînin bi rastî îro tu bi tevayiyê binerî îro penaberên li Tirkiyeyê 5 milyon 6 milyon 7 milyon bera em reqem tê bêjin ji serê sedî ya sê ya çar ji hemwelatiyên nüfusa Tirkiyeyê yani evna ti teesîrekê wilo li دنري نامد تأثيره للديموغرافيا تركيا هناك يعني إيرو تدنري اسطنبول 25 مليون نفوسها اسطنبولنا 50,000 بنابرية لفا باجارين قو تأثيرها أو ما تأثيرها قو همولاتيان تركيا يعني حكومتين تركيا محافظة تركيا قوجها بالديموغرافيا أوي باجارين بكرة أمكارن سر كليسة بيجن كليس باجارة كي 156,000 نفوسها ويناكي 6,000 پنابرن يعني لقول دبيجين سري صدي سي ويك سي دو پنابرن هاتاي اسكندراني جي وصابو لأورفا وعنتابي ندوي مزمنين يعني او مانا پنابر الوا باجارا او ديموغرافي ناغهر براستي لوقت عن زمان المقابلي ويدرج بقو دماغو بدس وگرنه كرن ملفر وقت ما في پنابرا ما في مروفا امو كومالين ترك جي وكومالين سوري جي مبهره وقت داخلاني كده اما قوت هنوا پنابرا بري ام بيجن وقت نمونه جي شامي هاتن اسطنبولي توانا كي وقريني عفريني يعني وقريني حلبي توانا جاراس سيا پنابر دكي نمعنى انا كي چي كسي پنابرين قوت وقريني سوري جاي عردا خواه جاي ولاتي خوان باجاري خواه نوروي إبراسي المسائل سياسية أسكام اشتبهشن بكي حكومتها تركيجي دخست يعني الديموغرافيا باجارين كردين لو جافاجي بوغاري في وسيلة يعني غير يرن أبجي تيغوتن تاني زمان أبجي البلشعبا يعني لفيجي مثلا تيغوتن عفرين سري صدي شيست وحفتي وحشتيجي بني عرب بله پراتیک ده و صالحات یا که کیدیسن گلک سپاس بوده إزميري لقلمه بي گلک سپاس